Hello baby kay tawrage tamocha ai yumda lay suma maroi tamocha ngasi numit sida ai chien be aroi tamocha hoi nung daram khoi yumda la oi pochai nung loi ni yom loram ne tamocha akhoi ngai bam khungnang khong ma khongda du da lay mai thulani pung manga makai chap chana thulani ha kay tawrage baby kay no hai jibo akhoi di lockdown tha ani makai phajal le adu akhoi una da ba kui re kay no kari problem lay ge tamocha adu na temi adu de na luba case ne ni tamocha aingonda thu ije tamocha nang ai nung sidra ba tamocha nang ai na haibe yani hai gi daida nang ai pamdra ba tamocha ai khangde tamocha ai ngasi chen da sunga roi tamocha kari tawroge lockdown manung ji da pra chen da dia dra ba hai lockdown mung lo pa chen lo ai nang lo ni kai tawroge nang ai bu thaja da bra tamocha lockdown manung ji da mi mukabala bu ai lu hong ni tamocha nang di youtube da khara pak da ba khara ngang da na khot na phone na thangkat la chat la phau na phau ga sa da nang na mi phara ga selfie khara namaga nang ekta celebrity ga sa da mi phau ba mukabala bu lu hong gare lockdown manung ji da adu da khangde tamocha lakta ba sunga ya ro okay ado problem da haro se kari tawroge kari problem lai rage tamocha hayi koi class 10 ki exam do hai du ka di hai ba adu da ai exam do ko fail choi du na ta ra ne ai fail choi ta yingo coaching phang ji chuma yaw de nang na mi sing du jabam da khara pu tharoi chupam da khara pu adu da ge yung gi thongai ma sing loi na khange postman ama da ge ai ne na khange ado tamocha akhoi mama na chor ni phu ni ba ai ma pan thola roi ba boarding na thamjangani ba do ai chen na nga mora ai la ne ai nang la nu tamocha ai la ge nui thongan tang thu lo ya ra ai la ge na ta de ai changa kan ni ko ai tham ai la ne es ama do mala kana ba ko mo yam kaparoi ga kape acting de yam haite ibe ba kai tawroge noi exam do nang yorok tro ba handagi khalak tro ba natti babu 98 pc chakada gamne 97.3 pc chale Oh my God! yes phone to kana to pinky da to pinky de ngon de lai ka thong chon mane mong da to ting tong hello hinjabi pinky ta ka hai du ya ne ayu khangi adu nang di kamai to roge pinky ai di pass to re ai di kombra 38% da pass to ga re ai hanak na yo mathang de delhi da tam cha tha de ne koi baba da halam ni delhi de min chan bi wai da adu nang di kya da pass to ge ai di 43 da pass to re ma di 43 da pass to re ro si de ai chop pe hai hagi da ni na pinky ai 45 ta pass to re ine ga khom is ai nang kai gi ni na nang yam taw ra moi na haidok ta ba de ado akoi gi di akoi dada delhi da leb da adu na ai delhi da ming chan bi ni ai adu da ai di delhi doi tam mane ai adu ga ai doctor tam mane adu ga engineering ju tam be ai ado asnoi di manipur da na dum para le ho ro ko ai thamage ai mama ko re hello bhai hande ki chemistry di question number 2 je bhai makoi je la le hai ba komra makoi la komra adu sim mak manga bi ni da komra bhai adu mak manga ek khapam ta di ko ai pass to ra ba ne bhai adu ta di subject ani pass fail da ani subject amma di pass to na amma di first subject da chatlaga ai adu pass to ram ne mo si sho makoi mak khap de ba ai am chong ni ba si je bhai akoi school ki di kamra akoi school da pai tam kamra makoi na pi suggestion da loina la le bhai ai ni stam tam mo handak ta akoi school da bhai ai na hajen ka akoi gi school enemies any pais ka school ji da kamra bhai sutam tam no noi angang no bi sutam loina la le ai suggestion da kamra sille ka note tawge puri ne ba la le ngo ado bhai ani ta di first division da la ko mali ne is magi adwa na pabire di akoi ki shunda te ke no akoi di topper book da la ka ni khanga ba